Maria. Aye, nitabuya ngapo Mani Maria. Aye, nitabuya ngapo Mani Maria. Nitabuya ngapo Mani Maria. Nitabuya ngapo Mani Maria. Van'wanyani hayikhona ayijikele Vandesia tiposo ta mesete ku hikokwalaho wani Mandlela bayiselaba amandlele kuna wena ntsena ka voye ku lamtini etsem emura voye ku lamtini seswile nendoda in'wana endroto ka mdini rhandza ngopfuni ku na haverile swa tetsete hinkwaswo laha ku ndlekani wena yo njhani what happened with you zwetisa hani swi ndlise ku yini wa ta munhu xitwandzalo munhu ni twandzala hi kulukumba ngopfu va ni yiverile ka mdini ni lava ni ya byela Mfukeni leswaku va ni yiverile majahana hayi yes wena mjahana tshamisa sweswo ni hi ta dya ni
hi na ku dya sweswo ya ku na ku dyiwa na mjhana leri ra wena lepula so wena teka leritsongo hi veka foni sayitini ani wa vona laha ka dyiwa mjhana hayi swihuwa hambileswi ke boseza hi ka phoso manje barigeza manje wavo manje hi dya na timask hi leswa ti-covid ta n'wina swa nandzika a ni swi na munyu swo boha swi nandzika n'wana swilo za swi va na munyu swa nandzika a ku na ku a swi nandzika swakudya za swi ngheni n'wananga leswaku ni yiveriwe mpahla hinkwayo la ku hlamba sweswiwani la ku hlamba lona ta ku hlamba layani ta famba mara ni nge fambi na wena ku ta ka boha xibakele pharula lani ya kona ka boha xibakele pharula n'wananga va yive mpahla mina ni ya ka mpfhuke ta ni byela ku va mani va nga yivi